Pike o hupanga ngai whatapuka o ato e proklama ko ia o e hauani. Proklama pe koe mo mea i ai kau e tita pe koe the editors. Aia o ku mau i hen foki pau ki ai pepa mo e mau ni i. Lava ke whakawhi i mai ke kau i he polokalamani. Whakakaweinga a ki foki ai hauani. Ano whamahu inga i koia o wiki tapu koe ni. Mo e manaki koia ki tau whamanatua ai pekia koia a tau eiki. Koia ko whiawhia foki i he polokalama o e hauani ke o taitale lei ai heni ai whakawhi koia o e polokalama ai kau e tita. Whaiwhikau se miskawa ko e whaiwhikau fokeni o e plisone hu atolitori ka maa foki ai pot ngā oe tā ma te awhi. Pea mei he siasi we sile ana tau o taina o tonga. Hen foki pa mo e tita pule koia o e Broadcom FM Walfitu poini nima Katalina Tohi. Pea koe me mi paeni o e siasi ingilani ia. Ka maa foki Viliami whaleka ono, ko Viliami foki ko e tokon e tita e ni pule i newspaper ko e siasi katolika. Pea ko e Palestine foki ne ko silio e ngahi kautaha ngongo ko a tonga ni. Kai ke ngata e foki ka ko e tale kita e waafitu utaki ko e siasi, siasi katolika. Pea mo e tale kita i waa musika ko e litsia o e siasi. Ko ko talitali ki mautolu, ko e proklama ko ni foki o kwhama fola hanga tono atuia. Kai ngata pe foki live streaming ko ia ai tonga broadcasting live streaming. Pe si ko ia ka maa foki ai FM a hiva noa. Pea pe foki ki he live streaming ko ia ai Broadcom FM a Walfitu poinima. Kui ke mea mai hau eiki pa mo e kakaya whanua ki he polokalama ko ni. Mauwhinga o aki pe foki ai pa mo e waa a Australia ki hono tokanga kina e whakalakalaka ko ia ai ngahi kautaha media. Pea i loa foki e ni koe PECMES. He keike u te whakaloloa ka o ko tu foki ai whainga maari e koe ni ki he e tita pule koia o e Broadcom FM Walfitu poini ni maki a Katalina Tohi ko uhi ko e whakaukau koe ni ko omi e kau e tita ke o mai a ka venga koe ni ke whai aki ano whamau i ngai o e polokalama koe ni a kau e tita i he hauani. Malo Katalina. Malo pito e viola pea ko whamalo mo whaftai ki e kiko hiko e whainga maari e koia o e ao ni. Pea mo e kaweinga koia ko tuku mai ke nofataha kia i e tau toka ngao hange koia o kune pautolo aki mo uki. Ai taha ko tau pe tau te whito e te tau toli tongani pe mai ngahi whanua koia au tui ke lot whakaristiane. Pene onga ngahi whatongia ke kehe utauhanga o fuesia i e mala e koia tu whake o ngongo mo whamatara. Ka mahino pia ke te tau tolu ai mea koia ko mau inga ange pea mau inga taha. Pea hoko pe ai o wau pea mo e whamanatu koia o e pekia pea mo e toitu u koia ngongo mau inga ia ki a te tau tolu. I he whatongia whai o ngongo ko hiko no tuku atu mo no talaki a e te wto i whekau ko ia. Pea i keike ngata whoki a ika mahu inga ia whoki a e miti a o tatau i he ngai ta whaako toa pia ku tau fuesia mo whai whatongia i. Ko hiko e ke ia i ngai whatongia ke tauhanga o fuesia. Pea o kui keike ngata pei he ngahi o ngongo tauhanga tuku atu kau ai bema ngahi polokalama ke kehe. Mahina peka te tau tolu ko hiko e whiawhio e aho ni o lele ai ki he aho sāpate. Ai ngahi polokalama nga mahini ko ia u whahoko. Ka koe e whamalo ko hiko no o mai o e kaweinga mau inga koe ni ke tau talanoa koe ki ai. Pea nge koia ko e whaiwhekau ka mawhoka Viliami. Pea pehe whoki ki ngahi talanoa koe te tauhanga o whakahoko. Tokoni ko toa pe ki ono tanu makia e tau mo ui. Neongo ko tau tolu tau whaisea ngai whatongia he to whake o ngongo me whamatala. Kau tau tatau ko toa pe i e whiemao e tanu maki i e sino atamai mo e lau maari. Malo au pito e Katalina e waiwahe koia ko ke tuku mai. Mawinga au pito e anga e wakai koia e polokalamani ki he omi e ngai kaweinga ka tau te whito ke whiunga pia mo tau pa mo no aho ka maafo ki e wike mau inga ko e ni. Ka teo ki moa pia whaiha wakai hene ki he
ki he pleseni ko ia o e kosilio e ngai kau taha ngongo te wang pea whainga maari heni ki he whai whekau se miskawa ke whai maha ane vahe o whekau aki pea mo e wakai ki hono whamau i ngā i ko ia o wike ko ni e kau kalistiane ka tau te whito ki e tau whai hono whakamana tua e ni e mei ki tau kotoa pe malo. Malo bita bako whamara benga i whatapuka kato. Kata ki whaite ki bobo. Ko te o whanonga whataha wiki ko ni e kau e tita. Pea mo e maho inga koe o e whakaukau koe o e whai whekau. Ko e whekau ke tala. Mo e mālohi ke tala ke whekau. Patu kono whatontonu kalamba mo whatontonu whakauhinga po whalo sika oe ngahi ongongo. Ko e whakaukau ta tau pe whaku ngai whai principal ta tau ki hono whai oe whakatonu tonu. Ko e kusia koe ke mahu inga koe ai whakaukau koe ni o lot whakastiane i maa. Matu koe ke te tuke ngai whanua koe ke nau tuhi lot whakastiane. Ka kono i vilahi koe mo i kai ke lava o unbeatable. O ta ofi e balohi koe o Good Friday. Whamaman lai. Kau konsen au ki he whakamari ai mahu inga o e fuwike tapu koe ni. Pa mo e hanga koe o kakai o mo ui he aho ni. Aia ko whenga koe ki whakamari koe toi tapu e. Koe ngai mea na tu historia. Koe ngai contemporary issue e. Ko whakamari ange pe o uhinga maari e koa a ngahi whakamanatu whakatau koe ni i he tau katoa ke tau journey ke mo i tangata. Ai ko sia koe ke mahu inga ke lawa o whengai kakai mo tau tolungi ko kwestiane pe ku unu ki o lunga e tau uhinga e tau moiwhalau maari o ha e tau performance. Ai mahu inga o e wike tapu mo na whakamanatua whakamamani lahi o e ngawe bangonga to taha koe ni. Ai ko sia koe ki ai pe ko mahu inga i ai. He kono inga u tau hanga whakamanatu ia i he tau katoa pe. Ka u tau lava whakamatala me tau performance o very poor. O kai ke uhinga lelei ka ki tau tolu ke improve, ke uhinga, ke aonga, ke mooni. Ai ngā aue tātua taha. Ki rea koe ni ngā wangi he Friday he sia ne koe kua osi. It is finished. Aku hinga koe ki rea si isi ipe, ka koe kakato i afu ngawe lahi whamanawahe. Ka kokpe he, ka koe hano uhinga maarie ka ki tau tolu ta whemae mo i tangata, he nai pekia, ai akalaisi ma tau tolu. E lawa whewhe ke whaka uhinga i maarie, ke whakakai ngai, ai mea nai whai, ke uhinga maarie o haia i tau performance. Malo. Malo pito o whai whekau o ku lawa ke wakai ni o kini mai koia me o tawhaaki whakalau maarie ai uhinga koia ki ngai mea ku tau wakai koe ki ai he tau toonga mo ui ai ana ke whalea whoki lea whapitania e performance tau pehe koe tau toonga whaia pe koe tau toonga mo ui ia pe a kawai whoki ai mahino ai tuunga pe koe pe foki i anga ko ia o wakai very poor e kono whalea e taha o fu maulalo au pito e tau toonga mo ui i anga ko ia wakai ki ai o i kai foki ke iai ha whakalakalaka ai pe ko e wakai a ko e ki hope o kai ke improve ka o ku mahino mai ko e tau ngai ngau e ko toa pe o mau inga au pito pe e hoko e ngai whamanatu ko e ni ke tau to e sivi iai e tau toonga mo ui pe o ku iai ha whakalakalaka ki mo a pe kai ke ngā tai ka o mau inga pe foki ke ki tau tolu ke mahiki pe mo laka mau pe ke mua ka tau te whito ke mau inga ko ia ke tau tu mateu teu pe i taimi ko toa pe ko ke tau ilo ke ui ai to taha ko ia whai kia e tau whanonga ko ia he ngai aoni e vireami ko wakai pe foki ko e tawhaaki me o mo whamau inga i koia o e wike mau inga koe ni ke whai pe moha o vai mai ai ka tau te whito ke wike tapo o e wike ni. Ala pita viola bau. Lo pe ko fia he. I he nengo ko te pireni ai kau e tita. Kau i heni ai ngahi te whito i lotu ko ni weu tau i heni ai tonga ni. Tā koe tau tui whakaritiane whoki. Pea ko fia he tau lava tala noa i te pire ko ni. Ka ngai mena ki whaafalawa e kua hiri.
ka tau tana ko ni ken wisi ana sa inglani pa apa uti mai ka programa we ka ka me nga sa ske ai pa tau ngo ile ai ka kato mo mohu le o tau mau i he panong at ke ta fa tau tu me ka tau hanga fa ka kato no ka te lava ke ki me o ko fi lava ai ke wi ke tapu u laki ko e ke foi tana ko ni ke tau ngau e fa talaki ko ngo le to ki mu e fa ngo mo e ti tau no ya ko laki tala ko fi ka ulahi ai tala ta mena ha le ka e ki ne pe mo talaki mamani ko to pe pa tai no do i wa fa ta mai mal me la male mai ko foi te vito ko ya ta o ye wa fe me do la ko si o ke ha ko pe ha hon pa ko di ma o la ki me ai ta to ko fa ya ngo ke ta ta la ke ngo le ke ki mu e ta la ke ngo fa ton ton holo me ka o la ki me ke ta la ki ai ngo le ko ya ngo le e ki o me no wa le o fe la ki ai ko wi ke tapu kata pete ki lave pe ki hanga ko ai fa foto me sa katolika ko ke tapu kamata me aho parema sapati ko osi pe kamata ko ya hanga la mena la me ke fe kau unga ke he ko e Jerusalema pe faima o mai ki anai po ko ni ko to pulu tapu en u fe katolika pe to pulu tapu bon pon fora de lei pe tona ki mo ke to ai tona ki au mai ko anai ku mafuri e to ngai ka kai ku tu ko ni kai la ko he hala ke hosana ke eki pe ki na to logo hiva lang o tua pe ki to ta o ku ne he ka asi pe ha ko hala anai ku mafuri le vai ke fa mau ai ke ta tau he kolosi pa tu malo ko ke tau tana ko ke nga hi o wa ni ke katolika kamata po lo to anai o ku ta fafangu i he topole lulu o alu pe lo to fa osi pe lo to i he tonaki kamata lo to he topole lulu pa ku ye katolika ke tridum ko ngai out lo te fito e tol hoko ai ke topole lulu tap falaite o toki ai ko fai longa tam ko misa kamata anai ko ki ha ta pa fa osi ko ta be fa kamata lo to wa ke falaite fa tu fa longa pe ko to ka ko tonaki osi ai misa ko tonaki ko toki ta pa fa osi pe tu wanga ka kai e bi po ka ko ki la be fa osi be ke te fito ko anai ko te fito me u wa katolika ko fulu ko va ko apostolo pe mo tama fa osi ko pompongi ko hala kolosi pa mo un ko no ngai wa we fa pe ni mo te to ta na na ai pa fa osi le wa we ke to na ki o tu le va afi pe te lango to pe tapa ko vai tapu ko fa o ai tau baptaiso an ko na ta no ki ai ko fi ka u ki o ta ka ngole le baptaiso maman e ka ma ko fa no viola ta no ki hu ki tapu kamata me parema fa osi mai wa o ke sa pate ko to po ta no fungani ta ko a te tau ko ta no ko ai to fu ki na ko ta na sio ke to me na i lo ia ko empty tomb ko ngesi fono lo to pa no misterio na fu to fa ta no ka ko sa tu ke tu yu to no fo mo ia mo no kakano mo no elito no misteri e ke tala ta ria o la to fa ka pe o se me go ia te ta mo ida to pa ta o se ta ria ka ke no pe nga te to mo ni mo wike o ku mo hono tala mo no oni fa loto e ki nga dai ka de ko be Ami koe hange ko talaki ko ya o ngong lele pea be kai ke nga tai ka o kia nga fika mau inga o wiki tapu ko eni pea fononga ia o o ki he famanatu ko ya to taimi tatau pe foki ku yai pe ai lave ko kamata be ya fatongia o ka fai ngongo na kamata be me kamata anga e talaki o ngongo lele ai ni ko tau ke famanatu ai ko o mai ke ahoni pe taimi tatau pe wai pe foki ai wakai ki ngā oe whakawhai
whai o ngongo o ku taimi lahe o ku talaki a ngahi mea ko toa peo kulele hange ko ia tau whai hono talaki i he mauinga o e wike ko e ni ngahi lava mea tau fia ko toa ngahi mea ko fia o ku lele au pito ia pekei ke ngā tae kai pehe fōki ki he ngahi whakahoko whatongia ko ia i he tau whai whanonga kau tukat pe Katarina ko lawe i pehe kuia e ngahi mea mauinga ke wahe mai aki i he anga koe o e tau wakai ki e tau talaki ai mahu inga o wike ko e ni pa mono o atu ko ia ki he whanua ko ini ko e whanua kalistiane. Malo pito e viola peange ko e vai ko fai e William ka ma foki ai fai fe kau ki he talanoa tupu ave mo e talanoa mahino ko ni ko foi talanoa mo oni ko ni me to tangata ki to tangata ko e fine mo to ani fak viola te fa kau ngata ma ki sias fa England ni ka te no fo pe ko nga ko ki fatongia fai o ngongo te lia na fa matala taha o mea ke he usabrea mi pia mo e vai kau o na ilo tonu e ngahi o wau. Ka koe hange koe talanoa mei he kua hiri e talaki o ngongo lelei pia tau fōu mai ai pe mei he tau tangata ki tau tangata o a o mai ke taimini. I he tawhaaki kono tu whake ngahi whamatala o mahi no pe fōunga na ngawe aki pa te tau talanoa pe ki tongani i he ngai fōunga na whai akono tala ngai whanongonongo ma ngai pōpoaki pea hauai ki he taimi ko ia e ngai newspaper hauai ki he taimi hoko mai moi le tio hoko mai ki he televisione koe ahoni ko fihi tu o ngai fōunga tu whake o ngongo mo whamatala ia ko hau ai mitia whakasosiale i e ngahi ta whaaki kehe. Pea koe talanoa koe a o e pekia pea mo e toi tuu. Ai koe whehui koe a ki tau tolu koe kau whaiongongo. Koe halewa e tau ngā ue mo e tau whatongia e whakahoko. Ai koe tau ko toa pe e whakamanatua koe ni o kuanga maheni a ki pe. Hangi koe talanoa koe ko o hake ngahi o wau. Pea mga ngai polo kalama kamata i he whiawhi o e aonio hange koe na whamatala kia vili a mi. O whawhiawhia ko ngā ko os mahino peka te tau tolo viola, te tau lava ato o whamafola, ai ngahi mea ko ni he neo ngai tau tala noa ka ko wae tau lahi unau pe o whiawhia nei e fufulu vae. I he polo kalama ma kehe koe ni. Aia ko nau tolu koe te nau mamata. I he televisione pe koe Facebook pe koe ha i he whiawhia e honi. Tēnā mamata tonu nau tolu ki he wau pe moi polo kalama koe ia. O hange o ku tauhanga koe o taki mamata i e kakai. Koe angai ne whotunga e mea o mo whanongo kia i he ngahi malanga ko toa pe. Ka kohono whakatātā eni pe ko eni o ku asia tu koe i he ata. Pea koe whotunga eni nei i ai. Kaike na kaike tau i he kuonga tau torea koe i he mea koe nei hoko tonu i he momeniti. Pea moi taimi koe ia. Ka koe whotunga eni kono whaiwhaitaki eni. Oi mea koe nei. Pea koe pia no whaahinga lau marie ma kehe ia o ona. Mohono whahinga iwi ma kehe pea ona tau ilo pea e ki tau tolu. Pea ke he mo uia e tau taha ko tau pea tau tau te whito ki o tau ki i whonuani. Neongo ko mea koe ni ia ku tau tala, tau whakahoko he tau ko tau pe. Ka kuhange pea ko hoko ia, ko iaka ia i he tau ngahi mo ui a ki tau tolu. Pak tau whakamalo, he ku hao whuki ngahi ta whaake ke he oa oi pea te kei pe ke tau hoko mai tau tolu ke wike koe ni. Ngahi wike ko tau situ a mea i ko os hao he ngahi whonga ke. Ngahi tuuaki. Ai ngahi kau taha koloa, koe tuuaki mai pe koe hai, ngahi hange koe whewholau aki, o ki ai e polokalama makehe u whakahoko, i ai ngahi totongi makehe ki e wholau wakapuna, koe ngahi koloa au toi whakamaa ange, i e fo ilau maari e pe, oi wike mahu inga koe ni. Pe au tau wakai koe ki ai ak tau tolo, me ngai ta whaaki e tu whake o ngongo mo whamatala, koe fo i taha i mea e niau ne hange toa ki e tokanga e taha kotoa pe. Ka koe mea maho ingo ki ngai o wau o tau whanongai e toko naki alu ke sāpate o hoko atu ai te tau mamata tonu ai. O whakafou i e televisione ka o mafa ke mitia whakasosiale ma ngai ata ke ka koe whaungaia o ku tau ngai aki ke tau tala e o ngongo ka ke ngata pe tau whakamatala toi hao ma ngai ata o hange koe o kune tānaki mai ai ke whakalata ngai polokalama koe ia.
Malo pito Catalina vai le koe mo fa ofa ko ke tuku mai I Polokalamani pe mahino pe ai ianga vai ai whekaukau aki a mea kotoa he mo ui pe mo wike mahu inga koe ni o ku tatake ai ki tau tolu I he whanonga anga koe ni. Kau tu peheni tata eki whai whekau ke whai mai peha o vahe me o tawa aki ka tau te whito ki anga koe ia o tau whai whanonga koe ni pe kai ke ngā tae kai pehe ki whakailonga I koe ia o aho a pongi pe pehe whoki ki hono lelei ai hoko koe ai aho a pongpongi ki tau tolu. Koe ke pehe o ku tau lau ko ha whaingataa ki tau tolu ka hoko koe tāpua ki. Malo vila, ko tui ku te keki ulawe ki he konga ki he ka koe ne whaingi whai ongo I he toito upe koe whewhine ia ko mere maktala no whaingoa si one. Pana ne alo talangi a pita mo a koe taha. Ai ongo ulaki toito o puria sino koe toito o puria sino. Pea ka koe uhi koe mamani o talanoa o koe ki whalalaanga a whamatala ia hawhewhine. Pea u kai tari e whamawanga. Pea u whamatala ka paula whetu mnofo he ipseri e ka kai whewhine. Pea heke ki tau whamau e mamani talanoa. Ka uhi koe tai whalalaanga a informationi mua ngongo meha whewhine. Na tolere mai ang tangata ko ni ona ho ke fonua loto tu taha I tua ka hu to taha ko na o ke famoni re a fefine pa famadala na huat mo ya ko taha ki loto o tui pa ko tui ko ya ko ne tui ke to tui ke information a fefine aya ko mai no be ai tano ni ba whakaukau koe ni o whai ngongo ke whakawhelave I pa mo ngā issue koe ko au ko nofo whakaukau a kuia I he mo'ui I he anga me me o whate whito a ngā we motuani ke he liliu a anga ko se koe ni ke mea koe ni ko lawe ki ai I he wike tapu historical approach Iyo o whakawhofa pino na whai ngai liturgy ai ngai liturgy o maina be fokia ko no whakaofi ki tau tolu ki he reality ke mamani na hoka taranoa pe lava be he whakakaukau ko ia whakaofi ki tau tolu ngahi himi as spesira na wa e puna ke taha himi ua tolfana pe o ke tau tuia he mamani o tau tano o whau ai o puna ke mena hoka he historical event kai alu ia pe hange na kilo hi fokia au ai aluia kau he tu fata mosione si me kolosi fo u fie ma o ia ke alu ke foi mamani na hoko talanoa lawa be di tusia o tokoni e tau whakaukau wha moi whariri ka ko sia gani ke maho inga gani ke whakatonga I he tonga mo lawa motolo tu whaki ai ngongo ni ko hai whahinga improvement na lawa gani na so magi indicator ta ko social media ko challenge pe ko pole lai tahaya ko rea kovi e whakamatala whewhe e tau honga I he pekia akalaisi ke aho Christmasi mo e aho pekia ko aho te whito pouturiki ia mo I whakalotu kakaisi ane ka nei gai ha aroi ke ha pekia ka to e tu ke ha semis ka koe ango aho e ua ko ia ko aho tātāna ki ai ngahi ulunganga hala pāti ko nā wheohi ko whamatala ko toka ngau ki ai e improve fe a si pekia tato taha tau malanga ilele tau tol mololoto ai whakaukau ko poingo ya ko hai whahinga unu ki kahau he ka mahu inga marie ai pekia ke performance ke moui e sai e whanua ni ako tonga e discipline ka kai pe ulunga ngalelei mo ui e whanua pa te tau nofo ke tau ngai tau whatunga motua o tau lau kau aki tupu pea me uhinga maare ka tau tolu a pekia mo ui whakasisu kalaisi kwa tau Christian ethics ke whakatonu ke e tau ulunga nga whakaahau ang mahuinga pe ngahi o au ngahi whamanatu koe ni ka pae pe hene whamanatu koe ni koe fufulu wae
mai na be fogia na huat ke loki ko na e whakaukau ko ia ko hai wa ana ai fa feton ngene talitari tua ke ne rock fire e fluva kana na foko tu takai ke ki hata fe unu ki ai pe faireva e si sue foi ngau e kon o tau fi ai ko foi fekau ma ki tau tole kautaki pa na mare fuleva sai ko foi historia ai fe ke hoko a pongi pe ko ai fiafi ke alu ki hataha o kwehi a menga koe. Alo whakaafe ke hau ke mokai. Alo ange ha whainga maarie ke motala noa. Pufulu wa ego hingi ai. Ai go whainga koe ke sino, mea koe ko practical divinity. Ke tauhanga whakasino ai ongo o omi he tau tolu i tala noa tau whai. O wha ho whiri. Pate tau lau, ko se koe e kāinga pa kumako tu tola hepta pe mo mea mai ki ai. O nauhanga o whei lau e nau mo ui he ahe whanau koe ni. Tuku e nau inu, tuku e nau iwi. Sirini koe na eke nau inu mo iwi aki, tāna ki at whaki mai whanki whamiri masiva. O tau lawa, ko e viola kata, ko whamau ke tupu laki pe he. Ai uhinga ka tau tolu. Ai whei lau tu o tahana e whae karaisi. Ma e ku loi, ma e ku whiawaki, ma e ku kaka, ma e ku tono. Koe mea e uhinga lelei ai ka te au a pekia koe ni. Ko haha whai tūtuni, ke tau whakangata i he pekia koe ni, ka tau unu ki mua moha toi mo i whaueta. Malo. Malo apito whai whekau ai vai maari e koe o ku ke whakahoko mai. Pe hange koe ia ko o whamanatu mai e tala o ngongo koe na e whakahoko koe ia e mele maktala koe ia ki e whekau aki pa mo e toi tuu koe ia ho tau e ki. Ko tui ko hoko foki a mele a whae koe a sisu koe toko taha maa oni ia koe whae ia tau e ki pa ko taimpe ke mo whalala mai ke kau whai o ngongo whewhine he taimini toko lahi taha po ke kau whai o ngongo he taimini ngai kau taha o ngongo koe tunga whine mātua whewhine pe honge koe whakatapu ka koe anga koe o e wakai he taimini e vai maari e koe ko ke whakahoko mai o mai le vai ai whekau mau inga o mau inga au pito ke whaka mau inga i kakai whewhine ai ngeia o e kakai whewhine maina o ku kawa to ngani he tuu ki mua no whaka mau inga i o e ngeia o e hou eki whawhine tau te whito ke anga o e tau ulunganga whakawhonua pe amo e talatuku whakaholo pau tau lau kau aki ai whaka mau inga i koia o e kakai whewhine koia o ko mau inga ia au pito ai e whaiwhekau ka maa vai koia na e whakahoko mai e Catalina ai mahino koia ai hoko toton ke hoko folofola ia koe tahe uraki me anga uele lei taha ke kau whai o ngongo ko te ako laukonga pa te ako me folofola ka pau ku te mahu inga maari ke te kita ai folofola pea o ke ere pa mga me alahe ku te ako me ai hange ko ngai to onga mo ui pa mga whakahino ko ia o ku omi e toi tapu ke ki tau tolo pako manatu ke uraki ako whai o ngongo koe mo Catalina koe kamata pe koe ai koe mea koe uraki tāngai mea ko wha o mai o mau api tangotu o hange ko whakatapu lau e tohi tapu ko hike ke a koe lau konga ua ki ai te ke toi a koe e ulunganga mga whakahino koe au omi he folofola pe tolu ki ai ka pau te ke whakawhihoana ki ke konistu tone ai whonua mo pule anga na e whakawae ai me alahia me he folofola ai o whakaotua pe me akotoa i he whonuani. Kautua pe e Viriami o wakaimi o tawha aki ke tau kaweinga ko eni. Alo e kaweinga ko eni te tau tāna te tau kipora ma pe e fiaf pe a apopong koe elito eni ai tui e Kristiane ai foi e weekend tanga nau kamata tāna ki ai kamata me a pare ma no talaki a koe tui eni koe asieni poe tonki ene o te ke hekasi, poe tāna whungania, ha tui ko toa pe ia, tamen te mo te vita. Tako ki whenama ki mea e ua koe ni, koe fo i whemao koe ke whakapapau e tui whakaristiane na e mamahi, pe kia, patoitu. Koe misteria e tau tui ia.
au talake he katolika ta mo sono fata pui ko ai ma mo waine ko ni pe mai patele ko misteri tau tui pe talaki le vai ai a ki opekia o toi tu o tau talaki ka do me waini ko fe te fito ka deo ko foi ko momona ia ko kamata ko anai pane o la fe ka to fa manatu pa tau tano manatu ai ka pa ke tau fa pa ina mama pe pekia e ki nga fe ke to tu mo on ka ko tau te fito tu ia pa me tau pi tai ia e tau mo ui cristiane tau do ko gi me asi be o fe la ia wi fo ke tau tano ke tau vai ke foi tano ko a ko ni ko a pompongi the Good Friday now, what's so good about Friday? Afu ahon ko na pegia egi kame ku ye ko aholele. Kata ko tali maulala ba ko ya ba ku. Finga pe ko vivili pe aku ya. Kapa te egi mama ko hai den tala mai na sai aholele. Aflaite. Kata ko to go bena tena tape mai. Friday and the pegia egi was so great. Ulagi pe ko tama na ko na tukanga me ko ata ba ko ka para pasa he was na pe ko a holiday yen he ko ata mai ka tutu ke iki ko tama no wa tama na ta ko kolosi na pe ko iki ai today you will be with me in paradise ka ta ko foi to wa be ya ku na sio tau hele ko Good Friday ko to nga ai ki tai pau de ka ta sa to ko why ko hame tau ia Friday pena ko ahu pegia ahu tau fa manatu ko pegia egi kolosi to eta wanga hala me ka ko foi concept pe ka ko te se do ke te ftoi moni ko ni hala ka to ko ni of fa fo nga i tau tolu ko tau tana fo ni ke tano fo ka fa yo ngongo ni ko fa ngongo fo ko fa tala no ke tala fa moni ka te ko ngahi uni me ani ko ni ko o fa winga i me ko e mea ke tawala tu kei pe ko te ftoi. Te ki ngata be viola ki fai kongo ya. Ka ta hokal pe ke viola e tau Ko Unga ke mahino ngahi mea uta sai pe pe ko topu tapu. Mo ya ki ko to na ta no fa fa nei ke. Ko to du ne ke so ta ke to ko empty tomb na fa se ya. Unga ka no mali e ko pe mo misteria ngahi mea ko to be ya. Kai ke lava ke tau lava o tari ka kato. Ko tau lava o mai no kata me ni nga exhaust ku ne nga o tari ki ta me ke misteri. Kai tagai tau hui tagai viola Pala pito viriami mahino au pito ai ngahi vai ko eu ke fra ko mai pa mai tata ek fai fe kau lava ke ola lele e tau fra ilonga e weekend mau inga ko ni hang ko vai fai fe kau me tau ngahi me tau wakai toi whakalaka ngea e tau whakafotunga mo tau hio tau wā koia mo tau kau whanonga koia i he mo ui tau te whito ke ulunganga ko e tau ngahi whakahoko whatongia ko e tau hio tau wā ko e tau ofa ki e masi wā mo e fie mau kau tukat pe e Katalina ke ko walawe pe foki ai ke whanuma pe foki o oa ke wahe mai Kuangi ko e lau viola ko mo sio au ia he ngahi talanoa whawholofola ko ni ko e ongo tamai o eki. Pa ko whanongo ke anga ko e talanoa pe ange ko e vai ko whai he whai whekau ai ulunganga. Hange ko e tauhanga whamanatua ai pekia mo e toi to o ko hoko e ko e mea anga maheni. Ka koe whahinga mea o ko mahiki hake ko hanai ene aonga ki he mo ui ai tangata mo e whewhine. Tō ke heanga e taha ko tau pe. Pea ko e whehu i me ta whaaki ko ia ak tau tōlu fua whatongia e mala e whaiongongo. Ko hanai ene aonga ai pe kia mo e toi tō o ki he tau tala o ngongo ko ia ko whahoko. Ko e whamatala ko e whaiwhekau o ko ie whahinga mea o ko mahulu hake ia ko ngai mea ke whakaulonganga. Hau ea ke whakau o kwange o tala mai e whaiwhekau. Nako fu lahi e tau lea, pe ko e tau haka tau ki au lea ange. Kai tuku ange to o ngā mo ui, ke ki i lea mai. Hange pe koe ko e anga ko e tau whakaukau, tau malanga i pe o wha,
mo i foaki. Kai malama whewhe ke sio mai e taha koe foaki e. Koe o whae. Aia o ku ne hau lewa i he fo i ulunganga pehe. Te tau mai pe koe lula fua ia ke tau ngā ue whawhai o ngongo. Koe taimlahi whako o hangi u tau weipa. Koe o ngongo koe tala mea hanga u ki makeheangi ki fo o wange. Koe mea koe ni koe te uhanga o whamatala i. Ko haina e aonga ki ai. Pea koe e ngai mea hangi ko o kwhie mau ia ke tala kau. Koe ki tau whie tala e tau tolu. Kau tau tue nofa tau whakau kau. Ka paulewa he ki tala. Koe halewe whatongia tō taha whai o ngongo. Aia koe anga koe wakai koe ki ai e lawa pe ke uhanga o whama opo. Koe whatongia whawhai o ngongo. Koe whatongia whakalotu. Whatongia whakalau marie. He kune hanga o tala mai tonu ke te tau tolu. Koe lula fua koe o mo ui o keiki toi kehea. Pe koe whai o ngongo kita, pe koe whai whekau kita, pe koe tōtaha pe kita u te ngai ofisi, pe koe te ngāue iha wheitu. Koe mea tatau pe, koe afo tatau pe o ku whalo ke ne hanga o puke a ki tau tolu hono o kotoa. Aia koe mea mahu inga o tonu ki tau hanga ko o whakahau ko, tau pehe ka pau koe anga o i tokanga ke mea whakaulonganga. Wanga whewhelewa e whawhotunga e kauwhai ngongo koe e tonga ni. O wanga whewhelewa e whawhotunga e kauwhai ngongo i mamani ko tope. Ko whanowhi taimlahi o wakai ki he ngahi mea ko auliki mai e ngongo koe me i toa pure a ngā. Ka mahina peka te tau tolu e ngai wheitu koe na e ai holo ai e ki. Me ono alo i o au ke ngahi o wau koe ni ko au mai ke peke amo toi tu uta whamanatua. Pau whanau pau whakaukau pau pe, koe ngai whanua koe ni, ngai whanua whakatoi tapu, angoi tau whatala noa koe ki Isileri. E taimta tau ke o ngona pe ai tau ke o ngona pe ai ringi toto, pa tau whakaukau pa tau pe, koe nau hoko e ngai mea koe ni. Pena e totonu tau ki mama o mei tau tolu i hange ko te wakai atu koe ke kakai Palestine he koe ako naki maari e koe au e wholofola koe ofa ke tāko tope koe mea ia kuom koe ofa ke otua pea ofa ke kau ngā api ma tāko tope pau whawhehu me pe kau whaiwhekau ko hai homo kau ngā api kau whaiongongo koe taha ko tope ko tau kau ngā ka kou mahalo i toku bete mai e vireami mo i whaiwhekau ka kou whanofo pau whakaukau ke mea koe ia ai ngahi talanoa whakawholofola, me ngahi whonua nei tupoa e ngahi mea ko ia. Ka kuhange oku osia te tau mai tau oku kei tolonga pe, ai hange oku ai ngahi nofo oku i kei ke Valelei, pe oku i kei ke Melino. Pa tau whakafua ai hange ko tau usio koe ki tongani pa tau whakaukau pa tau pe, koe whele ai tai Melino ia. I hanga pe ia mo ui a tau tolu ko toa pe he. Ka kuhange oku o tausio koe ke to whaki o ngongo mo whamatala, he tausio pe whake ata. E tausio atu koe ke tangi mo to mo pekia, mo ngai mea pehe. Pange o tau whakaukau pa tau pehe, o whewanga i e tau loto o whai. Hange pe koe whehu i koe ni ko e ongo tangata, mo mea ko tau tānoa ki ei. Ka ko o taimlahe ko mnof pauhanga o whawhehu i pa ko whatānoa ke ni ihe mea koe ni. Pak wai ngahi tāria, ka ku te kei hok, te kei wakai pe kita ki ai. Ka ko hinga whoka ngahi mea kono tuku mai pehe kau whai o ngongo. Ke tau mamata tono atu mo tau tolu ki ai. Ka wangai koe lau koe ni koe whewhi kau. Kei ke fuhohoa maari e ulunga ngā ia. Mo i ngahi mea koe ni koe tau whamanatua ka he taimini. Te uki ngatai. Malia pito e Catalina e anga koe aho o kinikini mai me o tawha aki. Pea ka koe mooni au pito e anga o e tau wakai koe aki ngai mea ku hoko i ngai whonua. Pe tau pehe koe tupu anga eni o e ho tau e ki hui. Ai hahake loto loto tau te whito ki Isileri. Mo e tūkunga o kunau i ai koe i ngai ahoni. Tau whie maari e pe mononga i tonga. Ia e Melino pea tukeange e tau ngahi palpalema whaloto whanua pe a tau tolu. He kui kai ke pehe ko ia pe, ka au mahino pe kui ai pe tau ngahi whaingata ia pe a ki tau tolu he anga o e tau nofo. I kai ke ai ha tau pehe pe, kamata pehe tau wakai ke tau ngahi tui whakapolitikare.
e mahino pe ko tahaya e ngai mea ku ne hanga uwesia ai anga ko e tauhi ho tau ngahi wā tau te fito ki he mahino ke ki tau tolu ne hanga veteke nofo ai ngahi family ai ngahi mahe ni pe a ikai ko ia pe ka au ai pe ngahi familia o ku hoko tonu ai ai ngahi whainga taa ko ni ai kamata ki hama ngai mea ko ha pe e fola e nofo pe e to ai pe ai fesio se faki e nofo ai family mo e va o e family pe ki na tolo mo yanga o e tau nofo me ngai mea ko ia ka ko fai kau tau lau pe ko tau tapo aki ai wike mau inga ko ni ke hoko ngai whainga taa ko ni ai ni o ku ke vai mo tokoni mai ai ko mea pe ke ne whakamanatu mai mau pe ke ki tau tolo ai mau inga ko e ke whakalelei e mea kotoa ki mua pe tau tali ho tau ui. Ko pekia na ke na pekia ui ko tauanga. Ko tauanga ni ke ririu. Ko whahinga hounga ia pehe ko whaamue ke lawa wahe tatau mo mau ke whanua koe ni. Kau ko whaama pito ke mau he mahino koe ia. Ka lawa tau sio ai ke hivi lahi ho tau otua ai. Te ke mo toki hanga whakawhelawe i eni pa mo e whakaukau e kau whai ngongo. Ka koe ngongo whukenu te ke lawa tahe o tinai. Ai nuk tau whamanatu koe ni e. Ai ko sia koe ni ke maho inga koe ni e kai pe ha mo e whika whakawhai ngongo. Koe tau e whika whakaisea ne. Ko os fotu uia ko kalaisi, ko lele ia. Pe aku whakaulu nganga ki ai. Pe whakafu o molding ki ai. Ai tau mo ui whaka a tui tisai pare o tau whai. Ko whai mea ko ulunganga ko whai whakaukau ko whinga ko ki improve. He koe rea koni koe aikakano, incarnate. Koe aikakano, koe wholofola ka kua hoko mai o aiho tauanga, o taukakano. Ka pate ke mao, pate tau mae moani koe ni. Koe wholofola koe ni ofa ke kaunga, ke mou whe whakamore more aki. Kai ke te sio ke ke tui tapu ke haa ke iai. Ho ware ko sio ke hongo mātua he sia sio haa iai. Ai ka kano ia, ai wholofola. Living word. Ai ko whakau koe ni, koe haa whaahinga poloka lama lai. Tene lava liliu ai mindset. Tuku whakaholo. Ai whakahistoria ko hono ngā wei. Ai ngahi events mo ni ko ni. Ko sio ke loma taha wau pe. Wesiwa. Pake ua na mo tuku ke whakangata tau ki modoro ke māma koe ni. Kai tuku ke whai e peho mou ririu, he whakawhauho mou atamai, ke mou sivi o ilo pe koe hae whina ngalo e o toa, ai mea aku lelei, ai mea teni hoi fuai, ai mea aku hauhawa. Koe ririu e mindset. Tō mai befo i whakakau tau o whao, i he tau whiri wharearea. Ririu e mindset e kau voters. Ka pau he kai ke talawa tō liliu ia. Te e hoko pe ngahi o wau he ngai huike ma mawha koe ni, koe mea ke whai. Ko ho tauanga ana uhinga pe kia koe ke liliu ia. Ako si au, e pūre definition ia. Koe kau businessi, o nau whakau tupu aputo nau businessi he ngai aho ma mawha koe ni. Pau tau unu pehe mo ki tau taulo he teu e ngahi mea pehe. I aho whamamahi koe ni. Kau tau whehu i whoki pe koe hae kā inga. O e mea au tau whai, pa moe uhinga o ene pekia. Kono ingahe te tau tutu ko toa pia uokorin tōwai ni mawe song furu. Awe whakamau e toa. O whakamau i tau tau he hia u haa mai mo hia weki haa mai. Ai mea na ke whai ke others. Ai koe mea ko unofua whakaukau he aho ko toa pe. E anga whewhe ke tuu atu he awe whakamau e toa. Moha ngahi uhinga. O mawahe pa mene blueprint, hene mea utohi. Ai ko whambau ke improve pehe ai ko sia viola whase ki i lawe koe ni. Whakaukau koe ke practical divinity, ai wike tap. Tange wholwhola si hoa kai sea. Tala ki isireri, ko haina ne tala ki mo maa whai ngai fu kātoa ngā mo ngai hiwa mai na fo i hoku ao. Koe ne tala. Koe ne tala ki mo maa whai ngai kātoa ngā au kai.
tala ki sileri, koe au kai o kou hoi fua ki ai, pa ki ua maa mai whikai ia. Koe au tai kofu, pe whakakofu. Koe essence ia, koe uho eni, pe tau hanga whakamanatu. Ai fungawe ka whakafa. Na ne hanga ia o ri aki, ai nau whakalangi o tama, kai hao ai ho tauanga. Pa ko whenga wake whamatala hani, ko tauanga ke ririu. E lava ririu ko ia, rak ririu e tau whakakaukau. Ke uhinga maari ene pekia, ke whakawhelawe mo whakamau e alahi. Ke kāinga. Malo. Malo apito whaiwhekau ai tala mahu inga ko ia o ia ngongo lelei e tau poloklama ko ni ai kau e titai e hauani. Pea o kiai ai lawe e o kai ke ngata pe heni ka ku te whaipe ai ako lahi i anga vahe ko ia ku omi i he folofola. Whaiwhekau aki pa mo wike mahu inga ko ni kau maafo ki ai whatongia ko ia kau e tita, kau maafo ki ai kau whai o ngongo. Ka ko tuipe e Wiliami e hoko pe foki ai polokalamani ko e tokoni lahi au pito ki tau tolu pe i kai ke ngata ai kau e tita ka ma ai kau whai o ngongo ka e te lava ke hango lau ke ai whai whekau tau whe mau pe ke te whakalakalaka ange whakaulunga anga ka tau te whito kai ke uhinga pe ia ko tau ulunga anga anga maheni neongo koe mahu inga taha ia ka pe ke anga e tau whakafōtunga i tau whakahoko whatongia ko toko taha whai ongo ongo ko toko taha e tita Alo viola. I lo lai po e tau. Kai mo ni me tau tano ke ho tani ka we. Te ki famalo e fe kau, te ki lave pe pe we. Te ki fok me pe ke mo ni ko fai ongo ko fai ongo fo ko ngai foi tano fa fo tonga. Ka te ki lave pe te ngai ki fo sima no ki foi u fa paranga ko news, making news. Ko fe lave me fo o brand new news me ngongo o na feta la koia pa ku hang fratu fra fo leva ba tau ilo fo o e tau ilo tau ki no foi me viola ka tak pe nga ke fa na pas me tau tano e hu ke tapu pa ko ki fra ta fa me pe ko fa ngongo la la ki moa ko ki for example fa ka fa ngongo pe if you want to tell something which is news, this is how it goes. It's opposite the ordinary. Whihahaya, me mea maheni. Hai koe ni. Ka pehat, ne hu he kuria sione. Maheni pe, so what? There's nothing news about it. Babale pehat, ne hu he kuria sione. For all we are, peka hanga sione hu he kuri. For all le vaya. Ka pehat tau peka u whetano ki ai, i tau awe ki tapu koe ni. Maheni, ko na tau tea ia Katalina ko ngane fa fo I ha me pa we ma me nga main be ya ka tami ko ke pe mai ai ko o tua ai ni ne tau tea ia ne ha ia o tota kolosi ka hawa ia Katalina mo Wiliami mo se misima to me that's the greatest news ko ha le me o tua how ta ia ha mea ki tau whawhehui kia te ia. Hare mai ia o tau he kolosi ko niwa e kau loma. Aini kou tau koe e toko taha. Tuwaki i ko mala ia. Ma whaihi ia. Kai hawa e tau tolu ia. To me that's the greatest news. Ko whaiongongo tau potu taha ia mamani koe ni. Pau kai whuke tui e ngahi tui ta kristiane ia ke whai tāno koe ni. Nau ke nau pehe tokua. Kai lava o tuai ki hao ia. Ko mea ke tau tāna koe ke mamahi pau, pe pekia mahino, pe toi tumo oni. Ngā koe whai tāna koe ni ke it's the greatest news ai hao o tuai ia, tapanga mo ia. Ala o tua o tau he kolosi, ka tau mo i tau tolo ai. Pe koe e tau tui mo e tau mahuinga ia ki ai bange mena lau whewhekau. Ki tau whamahuinga ia foi e rito koe ia. Papa ia e tau tui mo e tau mahuinga ia ki ai. Ko mea ni riu mo ui ngofua ia e lava ke tau ke mahino foi mea ko ia ko e kito e tu e nia na ko e lau maari e koe unha o mai ke whakawhewheka e tau tui mo tau tui ai ke lava e tau toria tik tau tolpe o tui maa whi moni o ia
Ko pau pe te kau me pe mo e gia, i no lau maari ke whawhewheka e tau tui, ke mahina wha i ngongo ia, ka tau tolu pene lava li rio e tau moi. Ke mea ke tau whawhalala pe ka tau tolu, ke mahina mea ko ia ia, e hanga la whawhekau, ko tano aloloa ia. Ai ko mea ke tau kau mo ke tau tolu ka whai ngongo ia, ko pau ke tau loki tui tau tolu ki hai. Ke tau mea ku tau talano ai, pa ke tau mea ka iki ai. Ka pau ke lalota tau tui ke mea ku tau hanga talaki, hanga whewhe. Pa ko mea ne hoko ke ka opostolo, ane osiko e toi tu ungu. Aku Pentekosi, ne haere me la mare panu ni ka ta nau tolu. O nau toki lava o tui ka te nau tolu. Ko mea ko ia aina nau toki toto lahi e koe ke nau talaki e moni koe ni. Because they're beginning to believe in what they see and not so at that time ko ia. Pa tu maha koe koe whai hanoi lau e whai kau pe ka tarina. Koe tau mea koe ke talaki. O laki tui ta tolu ki ai. Pa kai ngata peta tui ki ai. Tau whawhetaki e ki ku tau mo ui he taimi. Ku tau lava o inasi ai he ngai whatongia pe ni. Pa tau lava tala noa mo oni ke ngai mea o hoko mo oni ke tau mo ui mo tau tui ki ai. Me tau ki ngata pe viola ngata ki pase tau puru ke lau ke tau. Kamata ke ifu tau tala noa. Malo. Malo apito e Williami e vahele lei koe e whakahoko mai pe a koifu e tau taimi ai pe tau ki fo itakai e ta. Pe a ko lawe i pe fo ki ai ke ilahi pe ngai mea koe ke tau tala noa koe ki ai. Kai tau te whita whoki ke ka weinga mahu inga koe ni hangi koe ia koe wakai pa moe mea e whai whekau taha ina ka weinga o koe ki te aha ka weinga e toi mahu inga nge tau mo ui ka koe ka weinga koe ni i ngahi ngā au i ngahi whakahoko whatongia ko toa peo au ki whakahoko whatongia whakawhai o ngongo hangi koe ulawe i koe ia e Williami me i ho o wahe koe ia i whakapiritania koe ia i ngā au e whakawhai o ngongo i news o kai foki pa moe polokalama pe koe project o ku whakaparangi pe o whakanou koe news pe moia. Aia o ku ngawe ake maha o ku ilopea Katalina ki ai koe National Emergency Warning System. Aia o tau wakai ki ai koe news koe ia Aia e hako pe koe mea fo o ma o pepe koe ongo. He taimi koe o ngawe mai ai e sistemi whakaongo koe ni oha whakatamaki whakatu upake. Pea e ongo ma o pe ia he koe uhi o whikao akia moe mea whakatu utamaki ka hoko. Ka ko lawe i foki i anga koe o e tau wakai koe ki tau tolu e kau e te tai e taimi ko toa pe. He kei kia taimi ia e tau pe e whatu utamaki e tau whanongo koe ni ki he ongo lelei. Katalina o wakai me o tapa aki. Koe mooni au pito ia e viola pa koe ki tānak wha o se atu pe. Hai ngahi ka venga kou tau tala noa ki ai pia mo e whatongia o e tō taha whai o ngongo. Pia koe tō taha ko tō pe ku te whai o ngongo i he kau taha wha business pe koe ngāwe i he siasi pe koe hāpeha ngahi whatongia i he pule a ngā mo e tau taha kakune uni whakatoa mai pe tau mo ui i he wike tapo koe ni. E pau ke tau toi hanga ke e ki hange pia tau toi tāna ki iwi ko rea haiwi ke tau ngahi whatongia koe o ku whakahoko. He o ku mooni pia ko tau whatongia o ku whakahoko ke kakai o whanua ka koe whatongia ko toa pe koe whai ki otua. Pia kune hanga pia o mga te ki tau tolu i he mala e koe whai o ngongo uni hanga o toi uki i ki tau tolu. Ai mahu inga koe o e whika. Ke tau ke i piki ki ai, i he taimi ta tau pe, koe hae ngahi lelei, ma ngahi mono ia koe, ku tau hanga koe o mau, koe uhi, ke whakalau ai ki mua e tau ngahi whai whatongia koe o ko whai, i e tu whaki o ngongo. Pea mahalo koe ki mea pete wha o siagi, ai tāla mono ke tō taha whai ngongo tā pe i tongani ko whē, ai kau taha pe mai whē tu o ke whai ngongo ai, ke mahino pe. Koe mo ui o tau whanonga ai, koe wheturi, mo e leleoma, mo e hāfua, ko pau peke hoko ia, ka koe te hanga ke peke e ki e whetu o te iai. Pa te korea ni whakamore more, korea haiwi ke te whanonga mo ia, pea ku te mao pea nonga, mo e whia maari, malo. Malo apito e Katalina ko lawe pe fo ke fai whekau tau fai pe ai vahe koia i he polo kalamani pa hau ke whakau kau ko e wike ko e ni o ku
Neongo ko e weekend o ko tau pehe ai ko whae ngai ngāwe ke ngai whatongia ko tau pepa nge ko kau e titapa mo kau whae ngongo ka me Januari ki December me mo nite ke sapate ko anga ko ia o wakai ko ia e proklama ko ne kau e tita ko kau whae ngongo mahu inga au pito pa ko e kau whae ngongo ia na whae ngongo pe e taimi ko toa pe hoa e wafa me he mo nite ke sapate ka ko e kau whae whekau na talaki ai ongongo lelei e taimi ko toa pe hoa e wafa e taimi o fie ma wai ki na tolo ke o mai anga i ongongo ko ia kau tu atu pe whae whekau ki a wha ma popo mai me o tapaki ko aisea na ne whekau ke tala ai whakatoa meria ke kau popula whai whafongi mai. Pako aisea ni manoa o mai ki fwoi nau whakatwhai ongongo na ne whao ki ai. Pehe aisea ni manoa wesi wha. Ko ato nai si hova kune omi ke te au ai erelo o i tamako. Ko erelo ko i tamako ko instructed dunk. Ko erelo ko hiri ki ai a instruction ai whahino hino a ene whai ako. Pau hoko te tāno a sia pe keu ilo ai ngahi rea ke tōni ia ke ongosia. Ko e rea ai tōtaha tala o ngongo o ku very selective ko hana uhinga ko e rea o kune rea ki ten tōni ia ongosia. Aia ka whai ai ongosia mari hake ai mooni ai. Ai ko nau ia o tōtaha tala whai ngongo. Ko Kolosi i he Good Friday o whaasea kia. Ko toi se nesi na talang he ngata ko mōni ko au ngofu ai ka tapu e. Ko fuafua whakawaia o matapā ke humai angala ko tapu mainti. Ko puputu pepe ua. Os whanongo pe ngata ke te vilon benga tatatau i he toafa pa mo a tamano wa talangi ke sisu. Te ko spena whanonga whakatahape ko alo bere ena ko hoi fuaki ai. Na hiki ke bege toafa te talangi pe ngata tatau ana toa e ulogi onga matua. Ka pau ko alo ko o tua. Toki o sini bene ni whanongi ai. Na osi tala noge na fo i te volo ka hano fo tali whainga maari. I he Kolosi na toi whi hanga i whaka osi ai. Ko tō tāko e whai tō he mā, na ne hanga toi o mai ai re o whaka osi ngata. Pea tō ki hanga he hako e whine o laike ura ngata. Talangi ka ha kau tō he mā. Ka pau koe alo koe o tua. Koe whoi matapā nei hu mai ai. Kono o mai e tapu mainti, ke whehu ia mea au tapu. Kake, ne whangata i pe ai ulu e ngata ai. Pena kai lava e whai toka o puke ia. Ko ne rea whakaasi, pene beheko it is finished. Ko kakato, ko spei, o stotongi osia. Ko koe huafa koe ni e, o e whamoremore, koe huafa koe ni a sihova. E viola. Behe kaupeno. Toki hau e kausia maneo, o mai ai kontinani te ai ko ngai ko iaho e foke ai hua fasihova o to tapu katolika fa baba o mau to ko iawe ka kono pu aki ko i he Hebrews ai Yahweh ko te mihi te mana baba ko fua lea ke pu aki e hapepe ko whanau i maman ko ne hike ne manawa fofua manawa ko ne puake o tua ko lea whaka osi ke puaki e hataha o pekia ia karaisi hange ko ne tukuanga no lau maari ko foi manawa whaka osi ia ko ne puaki ai o tua ko rea kamata ko o tua pe au tau whanonga beke o tua ko nkau e pekia ko ne hanga whakatonu ki tau tolu, ke tau puake hingoa e o tua. He ko hingoa ia te mo whanonga moia ke whamaulai. Tamono watu ki e ngau tolu tawe, i he teo e kai kātonga ni, whamalo atu e whengamari e malo.
Malo apito fai fekau ai vai kuia ko ke tu mai fama opo mai me o tafa akika o ange fainga mali ko ni ke William o la ve pe ko ya ya ngai me te ke tokanga ki ai ana ko so as me fekau ka te ki fainga mali ko ni ko tu mai ki fa si ko te fok me pe ke tau ki foi ka venga ko tau todo lo ko fai ngon ki tau tol pe ka etita pa ke ki lau folo ko me fai kau ka te ki fa mana tu pe ki foi ko ka mata ko to itapu ko ko tala mai fa to po mama ni po fe lo ki rea pe ko ai ta po lo ko ko ki ya pe ya ta bang he to ne pe let there be light ko mama ya mama ko ni te ke tu pe la ai me ka to ko foi mama ko ya ko lo ki que foi le fa para me tengo que viola da revelation que foi mama ko ya ne tala mai ai fam tala mai o tua ro tala mai be o tua ia tato ki hoko ngai me ko mui ka ko foi fa matala ko ya o revelation me tala mai mahino fa matala pe ko ngai tau nga we viola ko tau fa matala reveal me ka to pe po ka we tau tana via fini malo fa malo fa kau o tau ko nga tanga tano tau fai tau hanga o reveal pa tau fa mama pa ko tau fai ngongo mo fai kau tala kau ko tau fa mama ka kai pa me kai tau fai fatonga te nau tolu tau inasia viola tau tana ko ni he fatonga fa o tua ko ia ko fa mama pa me tala ngongo ki kai po dim hal ko kita mahinga ai ki ngawe ko ne me ke fe kau ko tau tala ngongo ko fe tu taki ko me ai o toa ia ne ta ko tau kau ngawe ko ia pe te ki fa osa ke tala mono atu ke kau fa ngongo me tamai mo fa e mo ko no be una fa fe taki me ko fe kau ko tau inasia he ki patongia fa o toa ko ia malo viola o ia pe Malo apito ko e polkalama ni ai kau edita di editors pe mo e komson fama fola le atonga finga aki ai pe mo broadcom al fitu ponima ka ma foki ai tal le heni o e playsteni ko ia o e kosilio e ngai ka taha ngongo ka ko e to tahenu ni to nga ai ko ia newspaper ai tamu alile ko ia se katolika bliami Wharekauno, ka maafoki e tita pure ko ia o e Broadcom Val Fitu Poindima, Katalina Tohi, mo whamalo heni ki he whaafi ko ia o e proklama ko nea kau e tita, tata eiki whaifekau se miskava, malo e whahok whatongi a mai, me tau ngō pot ngāwe ko ni ai pure anga, pa pe foki ki e seasi, mau whiwhia mau pe ho eiki pa mo e kakai whonua, ki mau whakatala noa atu mau pe, he proklama ko nea kau e tita, whekau aki, pa mo ngahi ka weinga, ku whakamau i ngai e taimi ko toa pe i e whonua, hangi koia ko e talamonu ko whakahoko atu, mau whamonu i atu ai wiki tapu ko e ni, mo whatawange kawa eiki, i he teu koe ki tau whakailonga ai aho ni peki ai ho tau whakamo ui, ka maafoki ai ne toi tu u, whamalo atu ai peki o mō mea mai, ko violau lakai, ka mō mea.